tuna mit imu lai hi meichimang ang lau thong le thlaphang ten alo mu to za ngena tel lo mit ani a hemita hian mi ten thisen chhuah tu na mit meng mai lo chu mu an nei lova tin an nun na zo sak ram tur an ngen lom lom laia an mu thin mit meng nge ani bok hemit le mel mang nei tu hi Portugal mi le sa serial killer riat thei masak per Diego Alves ani a he lu hi Glasgow von that ni in voini thleng hian Lisbon Hospital basement a mu thein alom Diego Alves hi serial killer ani emo nilo emo po ni se hetia han en maya zo na lo lang ta chu engthil chi ange achunga thleng engwanga alu hi bunge ani ti te ba ka hetia alu bung da that ani hi enge achan le awang ti te chu thil ria cha tak ani a mi that tu ani pi alama engtiang in nge ama nge po victim mi kutuar tu ani vedan lamin kan soi hodon ani sang kan seria somthum parukum ani a Alves chuan meiche pakhat nuni to ma se ti tuailana zet mai Maria Gertrude si chu atonga na tho mumal po nei lo tlangwal re thei tak mai na Maria Gertrude si aton nu atang hian anun a che zong in ain thak na sa le a ruk le mi rok mai ba ka tol tha te hial achin chhota ka wangin Gertrude sinen anin mel riat na hi aquaduct murder ti a hlo na tura abul than na te po ati thei ome Diego Alves hian amitha tur abitum tereng reng azir chiang masa in athlang uluk theive khop maya athil ti vekin aron volet ve theidon ani ti a hriat awangin athil sual ti awanga boina dang ron rin chua sak tu turang chi reng te chu nual suatin an chung le khat te poina an ngai sak em lo mitla fal deuh te ba ka lo nei mi le tlang mi re thei ber ve tak an thlai thar te hral tura mun hla tak atang Lisbon ron kal te chu Alves victim te an ni tlang puya tin henga victim te zinga hian tual chung mi le sa te po anom ve nual thomai heng victim aruk baute hi atlang puin an mit atuam sak nuwa metar somruk chuang zeta sang aquaduct atangin apai thlata thin ani aquaduct hi Portugal khopui Lisbona tuilakna canal seizet mai ani a he canal ando tak hi kilometer som pariat vela sei ni in atuilakna canal hrim do bello tenen chuan kilometer som nga pariat bor vela sei ani bok he tuilakna leisang tak ang maya do hi aqueduct of the free waters ti ani a kumzabi som pariat na lai vela Lisbon khwa tuilama harsat na sutkian nana siam ni in asiam hun lai vel hi King John the 5th hun lai ani nge bo heng victim aqueduct canal atanga paite taksa hian tal chhuwa tumna awanga inbeina hnu ma le hliam a ngai meu lova hewang hian thunei tu te lampo in heng victim te hi mani in ti hlum ni tura an ruat ta thena ni tin chu mai ba ka heng thil thlen hun lai hi Portugal ram chunga harsat na neu thlen hun lai ani awangin mitam tak na nei lo le na tho tur mulo wak ro lai le rilru beidong tak te po an om tam hle a hewang hian heng victim te ngei po hi rilru beidona wanga mani nunna la tamaya thunei tu te le mimir dang hrim te po in an ngai pha ta reng ani thunei tu te khothlir thuilo lutu ka wang le ngai sam lutu ka wang hian Alves hi adu thalin achemia mia ani deu bera kumli chung ringotin Diego Alves hian mi somsari borvel nunna alaman hem mai hetiang em amirova le thisena tui hal hi engtia ron chor chuak nge ani reng ti po hriat achak le a hengthil rap thak tak ati te hi engthil ron hrin chua ber nge ti achet lak na then khat kan soi ma in I han soi hau phot don te ang Diego Alves hi kumsang khazariat som kan Spain chim chaklam ram Atlantic tuipui depa Galicia kwa alo pianga kumsom pathum me ani hian khosaka ol samjok ringin anule pa te chuan Lisbon Portugal lama an thona heti laivel hian Lisbon khopui hi mi te bo ber ani a Galicia mi le sa te poin sum thanem jok tho chu in beisein an pan fo rengani Lisbona hian Alves point sakor enkol na te ompui na te ba ka sakor tu lai le driver na te po athok velop lopa heti lai hian achung te chanchin rila le kha athon ngai meu lo wangin achung te chuan an fapa hi athito ni hialin an ngai man nge Alves hian kholai nun angai na chhotranin poisa in tha pachin ba ka zule sa atlan na sa sot le a hetian nun thada chhota ka wang hian tuma in na thoka po an sordu talwa zu zor na lama amel mu tur atam hle thung
August Boas ko thera zuzor na dor ngak tu Maria Gertrude shinen in tongin ani hi pasal pom lai nei ni in a pasal Saraiva hi tobacco factory a thok ani a Maria Gertrude shile Saraiva te hi in chen lo ma se anfa te pani nen Gertrude si hi in ranga a cheng thung Diego Alves le Maria Gertrude si te hian in lai china an nei nge nei lo ti chu hriat ni lo ma se Alves hi Gertrude si soi angin a emoti mai turin ruk le heng Alves tual tha na te pia lama anun kong thalo takpo Maria Gertrude si hruai sual wang le heng thil ti tur hian a min he hle ani mela heng te ba ka hian Alves le a thian te thil sual ti na hian ama Maria Gertrude singe point telve chang ani thina tin an hnu malo thup tu le thai bau tu ber ani bok Diego Alves hian aquatic gallery honna cha bisper duplicate ane wangin an miruk bote chu he gallery chunga hian hruain an thil hlunei angte an chu sak nuwa aquatic canal meter somruk chuang zeta sanga tang hian an pai thata thin ane hetiang hian tharuk chung wel chu an mi man te Alves hian a that thin ti hriat ni ma se miengza chiange aquatic atang hian a pai thlak ti ero hriat ani lova he thil sual ti tur hian thui hruai mi pariat lai anei nge bok trum khat chu Alves le a thui hruai te chuan Dr. Andrade in beitan tur Andrel Hova he in pheruk na hian Dr. Andrade a chia hlo Manuel Alves chu chinchang shil tu atan an thlem thlu theya Manuel Alves hi Diego te thurwal pui pakhat Martina Patea ani nge ti chuan Dr. Andrade in an bei ni tur chu aron thlenga Hemizan hian chung ko pa ber Andrade chu in lama omlovin Carcavelos khua a omlai ani a in lama hian a unau pa thi to nu pui Maria da Consenso ile afanu te pani Emilia kumsom pakwale Vicencia kumsom pasere upa te baka Dr. Andrade fapa kumsom ni pangami Josa Coimbra ale khazir holiday manga achung te hne naron home ka ombok inalo ho zong in zanria an kilmek lai chuan an sia lo Manuela lo ril to angin Diego Alves le athurwal puimi pathum te chu Dr. Andrade te na chuan an valuta heng misol ho hian zanria lo kilmek mi pali te chu pakhat thevin an bituma an zinga pakhat chuan Dr. Andrade fapa ber chu re hlum masak ber a han tuma ma se chemte in avit ta zok hemi nu hian Diego Alves chuan a pistol ken lai chuan alu aron chu vele a Jose chu leya ni khorhelovin atluta ani chuta anjinga meche pakhat Vicencia chu kongkalama tlan chua a han tuma chuti lai tak chuan Alves an lo man betin chuata apai thlunoka hemi nu hian nuber Maria da Consenso iti lo chu an chu hlum tavek ani Maria da Consensa i ero Diego Alves an adu dana asong bol turin an zuwa ta rama Maria da Consensa mitmu lai reng hian heng midang pathum te hi chuthlum anni Diego Alves hian in chudu to kan rok theinan chunglama tangin akala poisa thilhu rang le thlero te an lak nu in Diego te thurwal pui Martina te ina heng an thilruk te hi an kalpui masa bera Martina ina hian apate po alo omreng to nge Martina hian apate chu manchua an lo ni paltakin pu tu le thuretu ani theido na wangin Diego Alves hne na apate chu thatmai turin arona hemikumvek November ni riat hian Arroyos chevela Diego Alves in lua tharkianga Manuel Alves ruang hi muchwa ani tareng ani Martina Pute ruang hi thakhat borvel kalta a phum to ani ti hriat chua ani bok Manuel Alves taksa hi akelam tan bun sakni in a oma ake hi an lo khanga ruang kianga hian thilhu le thlero tlem alo om tel bok he thil hi Diego Alves le thlanlai tu pakhat Joao das Pedras te thil ti ni in an thlanlai hi ate dewa wangin Manuel ke hi tantamai ni in ahnua ani soibok he in thane hi Diego Alves a chet lak na hnung ber ani a hemi nu reiwak lova hian engtin emo thlanlai tu andop na lama Diego Alves le a thui hruai te hi man ani ve tange nge ani February ni somni sangkha zaria somli a kumsom thummi Diego Alves le athurwal pui te chu trial nei saktran ani a Carmoa Monastria Vantlang in mu khom le meeting nei ani a hemituk zing daruk le achan ve hian Diego Alves le achian te chu limoiro tan in atangin korlama hruai ani a Alves le athurwal pui te case hi heti lai hian khopum pui hriat chak le ngai venber ani awangin
Zing da riat arik meu chuan courtroom le a chevel zong te chu mipuin an chim hne hle a he trial session nei turai hian jury som pahnih an awm bawk beisei lo takin court chuan Alves chu a kodak in thana chungchanga a inrol ve ngei ani ti a fin fia thei ta tlat lova ma se ruk le Dr. Andrade ina in thana a puna ero thiam lo chantir ni in thitura achung thurel ani thung trial session hian dar kar somni pathum lai o in thu hretu mi somni pakhat zete chu court ma a thu zo fia an ni a hengzinga hian atir lama Alves a fui por tu ber Maria Garjude Sifanu Maria da Conceição i kumsom pakhat mi po thu hretuwa atang ve bok ani hian kumchan ve don liam to ma se athil ton le hriat te ero alavong thahle a anu Maria Garjude Sihova Alves ate chian hovin an ina Dr. Andrade te in be antum dan tele an soi hona zong te po chu aron phorfai ta lenga tin Andrade te chialo Manuel Alves an thlem thluk dan te po asoi tel bok trial kalzela July ni sompanga sangkhazari somli khan court thutluk na chu puan chua ani a Alves chungchang bi ka hian aruk na pakhat dang ti chaulo chu athil sual ti dang fin fia tur engma an nei lova court chuan Alves le athurwal puizong te chu thiam lo chantirin hremna apeta veka Diego Alves Martins Palhares le Tonmauta te chu khailum tura hremna pek anni heti lai hian Maria Garjude si ero Africa Commonwealth puya Mozambique huna wak vai tura Portugal ramatanga no chua ani a midang pahni te po Angola ramlama wak vai tura ti ani ve bok Jose ero kumsom tang tura ti ani a tin thlan lai tu Joao das Pedraza po khailum tura hremna pek ani zeta ma se thataka impuan tak awangin Angola tan ina dam chunga tang turin ti ani ta zo kane Diego Alves hi February ni som pakwa sangkhazaria somli pakhata kais do torjo longchot nabula lemoero prisoner khailum anita ane atirlama kan lo soi to angin Alves hi khailum ni si engwanga alu hi tan sak nge ani ti te da thatle kol thadata na ti po lo ni te reng se misual torot tak lubung ber kher da thadu tlat mai chu a phena enge omti I han thlir haule don ang miang Austrian music composer Mingthang tak mai Joseph Haydn athi khan Austria kha Napoleon le a hautene anin dolai ani a boinoi na kara mumallo taka Joseph Haydn a kha William ani awangin Nicholas pani na Prince Esther Hazi ni bok chuan Joseph Haydn ruang chu za omle moi nai deuh zoka phum thatle turin thu ape a ma se Joseph Haydn ruang anhan lai chuale chuan alu a omtel lo ti mu chua ani tatlat mai Haydn hi William ani nu deuh loka mi tuin emo arwang phorle in alu chu hral turin atan chum ti hriat ani zuya thildang lam tak mai chu heti hun lai hian hriatlar em ni lo ma se mihring lu asum don na alo om ve renga British mile sa William Calcraft kha mi khailum tu ber executioner a roi ani a record atanga alandanin Calcraft hian mi zali somnga te meu mai a khailum mana soidan pakhata chuan heng a khailum te lu hi tansak arem ti thina heng lu an tan te hi sumdon na atan hral thin ani ti po hriat ani bok hetiang thil mihring tak sabung le peng sumdon na atana man hi makin rap thlak le ma se voinia ero alcor organization lamin an boy pui vetlat alcor organization hian mihring tak sa le lubung te ba ka ran lubung te po cryonic preservation anti mangin temperature niam taka da in anvong thachina tunmalama mihring lua sumdon nen khai khinchi chunilem lo ma se in anna tam tak ero an nei vetlat heti lai hian alcor organization thil tumber ero scientific research na ani bera mithito te ruang le lubung te chu liquid nitrogen manga vongtha in engamoti kongjong taka nuntir le dan zirin research an nei ani deuh ber Kim Suzy I kumsom ni panhia upa thua cancer na na veipo a thua cancer en koldam ani nuwa pianon le in basein cryogenic storage mangin alu chu vonthat turin apeve boka Kim Suzy hi kumsang ni som pakhat March la khan brain tumor ani ti hriat chua ani a kumsang ni som panhi August la a ataksa dinglam zonga a hriat na te hlovin tharuk bak adam to don lo ti hril ani hetiang adin mun ani chauta ka hian online Reddit community lam atrangin ain en kol na le alu von thatna na sumsen sautur khol nan trampuina fundraise abuat saya
heta amaina soidana chuan ka thi huna cryogenic preservation mangin kalu von that kadua sumlama intran puina karon nge ne ti in Kim Suzy hian US dollar sing sari chuang tran puina adong nge bok Alcor Life Extension Foundation a hian vo inni thlengin Kim Suzy lui hi von that alani a lubung chau von that nan hian US dollar sing sari sen angaya taksa pumpei chu US dollar noi ni thleng te po sen angai hial mai soito angin heng taksa peng rang te von that nan hian liquid nitrogen man ani a tin hetia chelowa taksa von thata omreng theina ni hian temperature minus 320 degree Fahrenheit angai hem mai Alcor organization te chutna atang chuan hetianga anvon that hian taksa peng te chu thilovin alanung renga hriatna engma neilovin an ommai chau zo kani ti in an soya hengan client te hna hian beiseina lian tak siam sakin hemi konga science lama an beiseina ang hlotlin na an nei thei vele an taksa mil puitur po an siam chwa sak theidon ti in hengan client tuna an lule taksa anda thatmek te hi an lo tiam to hlom Kim Suzy po khan science rin na nget tak nein alu avon thattir ani kha Kim Suzy ang do hian mitam takin mahun lo la thleng tura nun na nei le in beisein an taksa anda thattir ve bok kumzabi som pakuana Diego Alves a hun laivel khan hetiang science lama mason na hiban phaka alom lova tin danang taka ti thei ani lo wangle until tumadana wangin aruk theyang berati ani chen amai ro chu zirchiana nei du wanga ti ero ani ve thawa wangin heta zo na lo ni ta chu misual ro thap tak le tol that tu Alves alu ber kher chu engwanga zirchiang du nge anni ti le engwanga voini thlenga lada thange anni ti hi ani thuak lupian mangle rilru su khlek in kungkai na lamzirna phrenology lama mithiam phrenologist te chuan luru pon lam ruang am te hian mihring rilu le ngai tu na nen in kungkai na an nei thu khle ni in an soya hetianga lubung zirmi phrenologist ten an scientific analysis atanga an soidan chuan michen khatte hi chuan thil sual ti du na le chakna an on lok save hrim ti in an soya tin chu tiang ziarang do me po chu lurua hian a an la tile zelbok hewang tak hian Alves lubung po hi an thil zirnem nge na atan anti awanga voini thlenga koltha an ni reng bok kanria cheu angin science a chuan finfia na le adik nge yani ti proof na angaya wangin research nei na sat angai ema voile khata hlotlin rum thei ani lo ti po kan chiang tlang ome heti rual hian science a hian mason na tam tak ni tin a thleng ve reng thung tun hmalama ti thei ni po ngai lo tam tak ti thei om to in hei aina sale zual zo ka mason na a thlen po zirmi le chik mi te chuan an la be sei fan